Ebuko ni dhudha mabinda wakele kilungu cha kana komange imesata o we awonde ula Solomoni watedhisie wa nyumba ya Yehova wadhelile o botu tena achao tena soma na Solomoni alichandene sindu ila ithe wake Davidi wabathete sithi wendeu obetha na dhahabu na miyo yonde na asi yakula kwiyagwa othui wa nyumba ya Ngai kandongelele we awonde ula Solomoni watedhisie wa nyumba ya Yehova wathelile o na Solomoni alicha ndene sindu ila ithe wake Davidi wa vathete sithi wendeu obetha na dhahabu na miyo yiba yonde na asi yakula kwiyagwa othui wa nyumba ya Ngai. Nginda thime ndeto yake asifiwe Yesu Kristo. Ondo etwemanisia mondo ele onakoni tumawete tena ni review nongeze kwetha nitwate anyane lungu isi onde kana undu wambe kituma Davidi utaka nyumba ya Yehova otondo mwisi nikwethwa Davidi aye mundu wa ndakame tisa waende kana Davidi ni wowaite ando ainge andeni wakumoa hata we Yehova ona muwani ndembaki ya nyumba Yehova no wezi pata wa wani o undu nukulunja mbai elasi Kanaani nikenda mande andu Maisraeli uthei hata we Yehova kwa mundu usuwita wa Davidi ai mutheu in fact ai mwitikise chao mauta lakini uya wake uinesiseti kwa na kuticha ndakame na lilikana undu ukwika tingenda yake mwene nikenda eanizie watho wa Ngai kwa andu Maisraeli kusila mundu wita wao Abalamu kana makamesa ndio nde ya chao ya Kanaani kwa Davidi niwe wa thandaisie mibaka kwa na watho wa Ngai nikenda ubike bala wesi ubike ipindani yake na kume ipindani thu kuende anambe mibaka njathono kabla Davidi wabikisi lakini alifanya kazi yake lakini nukutwika nundu ni watwika mundu wa ndakame hata we Yehova Mungu akamkataa. One advantage ya kwetha mundu wa ndakame kweticha ni kwethwa ndeni wa kukita kuonde na kuthantha cia mibaka ni wa manthi andu Maisraeli mugo nikana mwana ila uyuka ndakaithwa na makosokoso hadhaka nyumba ya Yehova na chao na mugo hata we Yehova wote kindokeseo. Praise the Lord. Na ni wanga Davidi engeleka nyonzeo nondo wakanati ameandaa vitu kwa ajili ya the next generation. Praise the Lord. But momanisio ulanena wo na wete ouinge ni kwethwa Davidi mundu wa kweticha ndakame kiyo umwitikilia ezo wa kwaka ikalo tisawa na boni na tuminiswania yulu and they not to ya Kenya. Of course I've mentioned this before. So ania olusani wonde ola wikuo na makosokoso wala onde mekuo. Are we together? By demonstrations na you mondola weta wa Caleb ni batoneka nundu nuna kwati yani na Ruto nikenda ila tax ebite ila mbili ya tax ebite weza kwetha you andu alama na mukunga ni makwati wa ane batoneka ni moma nengi anakenu kwimunenga no wambesa na kwina incitement thebo wese kwethe anake yani meyumiliana ne mabya kwekata ne mambya kukita namo metikela manengwe mbesa mathoko e maundu kena na momeri unenundu maikendo maya kwatiwa na isu nyo Kenya latao twe sanyo Kenya twe na kila mundu emanda kindu chao chake aso be mundu mao make omunde ni thukiasia kindu ke mwingo ni mabikite bandu makasia mundume akethiwa mwe wake ti wa ume no avindwe atweke chao mundu muka yuthi nanati undu nati ni mundu mwima no yetu ye undu wewa osu na manati niki nduke na we mwingi nundu be kutumia ndawa hormones wongelulisiwa sia mundu muka wongelelwe kawasya kathekebe mabinde mabuthe. Praise the Lord. Are we together? Na kithui kilambe oneneba. It is happening. Na mabiganga bandu mathasya mamutha mwe meke hata matilwe
Na kama liko tu athase muyo wako ni ziwa nyene mundume ona ku mwini wa mundu muka lakini nyondo ngwiwa ni chao ni mundume yu athambe otume andawa na wetina matuku mea nondo na athikiwa ila hormones wasia wake uthitaba na nzui lasi measi aume ime akila bando na kizui ano na kizui kinene lakini ena nzui na nende hizi sajadi kenda sikata ibetwe ni ila inisho hiyo itwe kata mundume kweli tu na ende ni moepite muno ona ni mesi umande kisamo makisobye kekale cha mundume ato eyuma isada nusu saa ayuma nondo amo monta mo manda bala me kuisela. Are we together now? Asuna ndo ima twemwende asuna ndo ima natwazi ni mundu weka ondo chao ukwenda lakini kila kiende nikana yu siana ona saa 6 years nisi kwesilo ndo ni weba osu na ndakitali uona kindu kikite kwelea no buto na sinimwe si kwa ibithitwe. Are we together? Na yu manaka na tuetikili hali ni leba Yesu tuetikili hali ni Yesu niwe singewaya machivu atumia mandwa na sindulengi sionde kangu tabi wetikilo kote bibina cho wende na yu tuzuru luketo ni makosokoso meba na ni kutabia kawoki ndeno yito wale akututia mondoni amwe yu labda ku umeseka badela wetu kambosi nikenda usobye mondo mando ala medeo wa kumega izile makosokoso ni meba lakini kitu cha kucho ndiki kamanika na wewe wako onde ndukamanyika na mana wekebeti awe nasiana kana wisingo mother unye ndizi meika hata nikenda makwate promotion kondi kwenda okulya kwani ngwe wawiyanye amen lakini yoba ni wisi kiliko cha mundu weba eba lawe ngandangele kanyo tanda viti usuni mundu akwiti chandaka menundu kulamai ni kondo kudhuku muno. Are we together? So ni alasi kalionde mutume wani ni atongo imande madhewa owa yandu meba na mana ibuti dhino wa mundu ladha ni mundu ano ni abisane nengetume wandeni wa ma WhatsApp ando matumete nuse nundu andu medho na mitukia kwenda kutuma sindo kumundu ni wona wongo wetegetelelo wewe uthini wongo tiu yani uma mutweni wa mundu na wathi ute na hiko na visa haituma ngurupu na uyu metoke nazo kende kicho cha konwa ni muzika lona kwa yeye mutumia wanzama lakini ni wewe mbozi yao yake akalia kuweka niweka hata nayo nasiana labda ena kuweka na inae kana enasiai na yu andwasu ni maana ni na weoso wa Davidi wako dhani andu metika za chao zakame nundu wa woki makosokoso ni aonde na kondi ndiko njute tete anai lakini makosokoso ni aonde kweli andwa imekete naye hiyo ando manga ikila kikabaikewa ngito wewezi eno wewezi ilikana iza zakia sondo waisi nusu ya mali ya kwani ngomnenga ngai nadhani no na mumbi ye mondo ngo mutungi akondokana andiko manga hii mayo tu yakanani wekio tu ka tax collector aliendelea alright lakini andu asuma ndeno atona kwetikilika kwa mwi edhani mo manda kuinjustice pa kwa nje mo kana theba hingi kila kizo mandiko manga imekwasia emandhi yi anana na uzwi o muthuku wa ndeba na bondo ndo na kwasia labda no nitikile ndembo za mundu weko yanza ndo muzilila. Are we together? Andiko manga imeasia dhahabu usuonde na fedha usuonde ni Davidi wabathite kwa Yehova anatweka nesa tukadhanganya na tuikia kiania na tuividia ki na noadhani kwata mundu mubothe kata mubothe muyembo yani nikenda kwate we abandu bangi adai batoneka kana ngwe promotion mundu la nine bito ninondo nake ti mundu we baande no haso mundu kuwasolewa mundu la nina bito nakini mundu watweka director kana watweka kopro munene watweka ne supervisor na ulao ndo nethiebo no wendesie
mundu su ni muthuku muno wele kwitha wezo bekivila ni tu ni wololosia maisha mandu ala mezo wao kuze kwitha maina likamatatu ni meva asu alawe mwene walikite ayu andu mamuthembo suonthe ala mwene mosi ana sito ala mwene mwetu maitu na anake maitu aka mwana maitu na Yesu kuwe maitu ondoto na labda kumanjustify makosokozo ni asuonthe aino kumya kondo obo weba musio. That is the only way. Nanti kwenda obo tokeni mabasta mekenesa kana mabasta mo wengali lakini eva ni batoneka obo uze kwenda ni watu na ni watu oseo ni watu wa kwandu alama tena hotelio watu wa kwandu alama tena moya watu wa kwandu alama tena kindu chak cho mwene leuni woneka angwanisie kata nisioneka kwanza imweka na ingi munduzu ni wetekele kambe wangai ndo akakweza we ni wetethia lakini ni wake musi wake lakini ni wake yangi musi kazu ni mama kamudhocha ba etune asifiwe Yesu Kristo ani mutabia ke gewambingi mwi wasia manjini kimanjini ni andu moye tese asilikali na madhosa teto hizo sia manjini sia kuibweka nondo meona kabange wanena chao na manjini kwe kumandika kana ni noyete ya serikali nondo dai wote tena no kwatwa kabanga ngazane na chao na manjini na mbingi metikela nisia weba osu lakini ngakomana na mundu kwa zenye ndo mudhuku mangai aka mudhukuma endithani na chao ino nangeno wetikilite. Praise the Lord. Then are you woka itina wakutwika niwe waite mali yesu yonthe no amemanda na ulusa ni usu wonthe avenda kuitwikithia vasita avenda usia vasta kunena ndeto sika bauka bindia kothi nivya imana baya ibathe ondo niwese ondo uilie na atumia ainge manangite AIC na ndu moko weba usu ulusa ni koya kwingi na mundu bandu bako kutumia uthio manthe na maka muthocha etuni yu etwika ni wakuya ya vasta nundu niwe wakie nomba etwika yu ni wobini ya vasta hasa hapo ndo anaharibu kabisa ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Kwe musumbe newe tawata ezayo tawata heta wauzia pe musumbe watatie na mazito ele pena uzia with double Z na kungeta wa Azaria osie nondo ene yoba no munengete kuyana na yoba no munengete kibali ewa aile ni kuthi nyumbani ya yoba akamutowese chao obani lakini ni wakuniwe ni yoba na aingi makuniwe bayambe ni kubingi sobo wa chao bangai na we enda uthuku manesa ndakaendewe amanike uzuko ni wamesi akavaa ndekwenda amanike himbesi zake ndosi ya ndoa ando siatia idhu kumewea wao wanga ikumanike nisionekie amaisha mayeka hata mayendea ndo wakeli mandiko mange imasya ni kwa yawa udhui nyumbani yangai ningumu ba mumbothe senundu woziwe kanisa lilito kanisa lilito kwe andu aingia binie amapata maito mayubi kiandembo ila ikata etewe nando ene manete ando mela isi muno kumya nondo ni twengiswana na nondi nitie muno mela isi muno kumya twa nimekwathwa utafanywa utaona watatoa lakini ile kutoa bure ni ngumu sana. Imenitatiza sana mimi. Imenitatiza sana. Nendo sonya kindu kitawai victimizer. Pena kiliko chando kwa ni andu onthe in two ways. Ezwa ndi victimizer. Ayuzi victimizer no love kwa victim. Na hizo ni attitude then andu mekanisa. Na tiba ya kanisa naona kuanza mwili hata. Ndicho kitumi wiwa ambathi mbige sia mu maitha. Yani andu nimekwenda meze na maitha. Andu nimekwenda meze mawetwe. Nimenda muno na mutabanyazu ni mo mashika nondo andu onthe mena victimizer mentality nini kitwe.
na andu amona mathetikila kana ni momme kite ipito zeba kana bato nekani mo kwanza mo contribute mezo na ndo ni isionde lakini kidomo kicha victim kituma ate matetikila kana mena mabitio kuma yumbula kituma matetikila kana ni mele kwa lulango kuma yalo la chao ngo na nundu wakiliko chucha victim utafanya uonde wa victim ni mawetikila nundu nineketwe na kwa ni mutapeka wonye na atatie muno kwenda kuimanisha mutafanyile weba usu kwa wane mie na nune mavyo ndata kuambia ngasindwa ndiko zakana nikava kana nibeba lakini ningo na va kile victimizer nikiutuma ndo ona mama umisia Yehova na koko kulelu ndo mimi natebwa ngewaya chao victim kana wewe chao victim hata wakikataa atafungua njia hata ukichelewa atakuinua maadui zako atarudisha nyuma watu bila hiyo hawatatoa sasa inanitatiza sana kwa sababu hii sisi ya Islam kwa ndabi mabodha yake na kwa madhani ikaingi muno na maenda hapo tini kweza Yehova nimekwenda kwa kindu kuma kwake maenda hapo ndo numeaite makaboye ni mwiya wao kwa Yehova indi yetu mudhuku ma Yehova kwa ndo twanyama pata anaona buni to betia muno kwanza naona mumu wanga imuthi mundu Yehova ekita kuona ndo mamwenda ndo mapata mao mamwenda au mapata meba na abudhu mamwendani kwezwa no matabiti meke hata mamwende na abudhu mamudhaidhani kwezwa no matabiti meke hata mamudhaidhe ona ibozo na abudhu mekuka na mandiko mange imetuya mumbeta mwiye na mondo langu mwike mutikata mutaye kweka utotabitie mutikai kwa mana otondo alange chao mekweka lakini mo batikumbana nao haito ayuni wao ni wothe kanondo jisi muka ni kitumikeva no twaze inya pike yo kanondo ni wo muthuku miba naza kana nyanuka nondo ninya vazita ayo lobo atauka kwa mamanda ongai atekwete mabata market akomanda ngai nondo ngai no waite eke hata na amandwe abu atakuma anipongezi sana hiyo ende kuimambia max kwa Yehova wanaitoka na nasi by faith na yezwa tuthia thuku mitumba tuoba na azuni mo Yehova no manda inde alangi yonde bateke tumi ngai mo manda ngai ani wo thuku muno nondo oti witikelo aislamu aya mothi yani tha mwaki moneka mekilito kingi kwe hao ala tuise ulauo moma ikengetwe lakini ni mesi ulauo nena yulo islamu ni mukona kondo islamu maworia mekite to wholesale masako tuzi mpesa zumeta ba mwezi zumeta ba pena woria wa Somali waandikiwe Saudi atweka minister na yula wakwata mbesa isu ikenda ate the islamu wenzake maworia wenzake haimeki si mbesa ikimaninga loan itena interest nje kitumi matete metoke na maitasi ni mwela isange likena makwata mbesa meki hata natunge anda mongele lekendo lakini ndo usuwa mudhembo usuba nyendi uona na mundu noezo ena breakthrough mbingi lakini nde kuitikila ndo pena kuilianila pena kubuana ni muombika ni muombana nga nabe kukitana kwingi muno na kova na ngoni sito na yube awanga iwoka nondo wandu kwezwa mazenda kumabinda onde mezo me victim eneketwe ningumandwa na by the way onando amemomete kanisa ni theno nondo utabanyo suwa victim ndweva nondo mendama utabanya makwasi ya amen mazindwe weta bazita ako ndiumbekete umwenye aki naona tata muno kukukoza miendeto yange nikenda yuke mudhemba wa victimizer lakini yoba ndo mbete kilia kana ninye na kiliko kito nini na kiliko kito kwati ondo amo kwati ondo andu amenda victim menda mabinda on the makede wa me victims hiyo mama mande ayo bandiko za mechao na mamumi sendiko za mechao
victim lakini o victim wathela ungeyayola kweli rongo makamulilika na ela mebutwa ni tunapata wa ndembo by the way tunapata wa ndembo na nginambi wiete mande mandu meanondo na maziponza matono tunete nembo twani sia ndisisi na sia baloko Natuja ngamesi ngale sema amen nondo odhuku miweva usu pese kwethia twina bata wodi ndo that ya na malambe mbesa sebo obisi nitweka hata twamenukilia ekani mine na kweta pe mundu asomie na kuna masabu maetikilionde asa dunia nino twewa tuketu etikilala mebonde bakove 4 billion on the mombani Catholic Protestant ona SDA and Jehovah's Witness asa kwa swania asuonde makaumi ya kilungu chawo nda onde makaumi ya kilungu chawo nda akunie masabu asia mwaka ukadhala ndi omandanja ekakwaya mundu wonde wombanwa ala menanza mayekata ainengwa choya ala vi menengwa ngoza kwekata sia kwekea ala matendo mema chao sio toa lakini ni kwethwa etikiliamwe maikumya aingi na labda mavasa amwe nimekuenda aningo na mavasa maendete muno lakini umya ndweva maka umya woki mavasa mazivika bado na mambo meka kanisa maende ende tuvikianja na tukaitete okela mundu enenganete balaba wake kama ndiko mangi madasa na imbesa yeye ndio kila mtu anapata lawe na chao wenawo hata weyo kunya ningwi wa nzika ningwi wa dhina na ningwi wa wia ndo kinando kitu kwa kike anini meni kunga mabani ando mumye mbesa uno ningona tawe mwitikilini wele kweka hata wele umya hata weyo ayindio osuti bata wakwa yumundili kanenoro ngenda kitondethia anenge oruto bibithite na otekwa ndandai ya hasa patsamwa ninezondo nyenika lakini ndo mbodhe osuno komeseka pa nikandela nekwa nimwe kwa itela pe mundu ukide baya aka mwanone mumuke ndo alando na bikie na utabanya nendo wa mundu weba ona kondo wa andu asu onde matangiwe abono kyali kathayone ningona na mesia kaba ngendo twewe ate anjo bichapau tobole yoba tunabata wa kwitikila kanandhe no the maulusa ni mainge onane batone kabe etikili ainge malikile maulusa ni yao na matesi ende nenesi ainge no mesi ani batone ka mesi nundu nimeenda usobya misiyo nimekwenda kwenda ndoto yako ile ni kwa sasiana imalilikane na kumasobya asiye nimekwenda kupikia mapata ma evetisiona siana sio na nimekwenda kupikia mapato na mandoa yoba indi ondo hii system ilie pe bila munonga yuito pe bila munomondo kukina na olungano na yoba njino kavani excuse nae takwasiati ame yoba edwa beando katikati wasu ando metikasenda kametanda viti kwangelekanyo eva mebona nimekwenda onimosani wanondo mekweka yoba ningo kwisuba umaite ba mukalala nikenda sio ikudhukume idhetwe nuwe nikenda yoba mabata mabikie mekanisa vitu nikenda wo mabikiwe siana ite sukulu ibikiwe ona ndiwa se kanisa ni vitu ibikiwe nikenda yoba ebindane zako za koka kana na ndato yako yoba kondo wazuonde mabunye mainanza mebwikite nondo meyathei mama kwatisi onyanze onondo nikwithwa maina waoni nasuo ndeme na misini kwithwa mai matai mavikiwe yoba meongamana madhasia one to mudhocha ondo ni watu soveye ayoba ni nabo tha mani to kwanda zibonza ko mukanana mondo te wakwikatha ote wakwinene bya onote wakuosa unene wao basta lakini ni wetikele kwinivya nongi akudhukume kena neno ethoketo mwana na kweso banenge mundu wa muthembosu yoba kondo awe kanisa lako ezati dhangasia alao ndeme ba mazokume na wekeku kwaku matosisi ya mundu
Nundu wa ndoni andu ma mumo taito tusindwe na andu ma mea ota Islamu. Na kwesoba andu ma kuma appreciate mumo ola mone twenue. Mana kuitene na kwesoba nundu wa we kwati.